Welcome back my people, arachari umungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngaba nisanze muri Dropic Electronics aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafite amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewan ibintu muri Dropic Electronics no buryohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. None akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kuwayigura icyarimwe, hari promotion yo kwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dropic Electronics. God bless. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, kamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu ahora-kinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe Sankara aho mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Yes, welcome back my people, aracyari umuhungu wanyu Sakalada Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri Kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwire nazo twazibazaniye intebe nziza cyane cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Abantebe za original intebe nziza cyane cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, za ntebe ku buryo washiriwa ewana ugiye gushaka umugore nta namukwime ewana. Hano ibintu aba ari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro, turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tubakeshe ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wanyu Sakalada Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Nakubwiye aracyari the Premier for real, the one and only. Why say don't hang up? Ntukupe. Kujiviri bayishika ko Wild Spark nabateguye. Nakubwiye babantu mukunda gukinira by'amapuranka ukajya gukinira ku muntu ngurimo ngo puranka cyangwa se ibintu by'amasiripurize. Wecha rebe kano ga filime. Hari ibintu muri isi ukora wumva hari ibintu byoroheje cyangwa biciriritse, ako bikaba byabyarira umuntu urupfu cyangwa ibindi. Nshaka abantu mukorera by'amapuranka
mwicare murebe iyi filime. Saa 9 za nijoro hari wari uryamye, ubwo ni saa 9 z'igitondo, masaha y'ijoro. Bayise don't hang up, ntukupe. Mudamu kuze akira muri icyo gicuku, telefone irasona ye. Hari amasaha abantu baguhamagara n'amasaha abantu badahamagara, ko biri kose bari ikibazo tu. Mudamu. Yes. Yego. Hello. Cobain. Madam Cobain. We need this. Who is this? Yumva neza ngo mudamu witwa Cobain. This is the police, madam. Mama, iyi ni polisi. Listen to me. Ugomba kunyumva neza. What? Ngo nguki? Police? Polisi station zani rose murashaka iki? Listen. Who Neza mama. else is in the house? Ninda wundi muri kumwe muri iyo nzu? Are you alone? Uri wenyine? My husband's out of town. Mugabo wanjye ari hanze y'umujyi. My daughter, she's in her room. Kandi mukobwa wanjye ari mu cyumba cye. Okay, good. Sabyiza mama. You need to stay right where you are. Icyo usabwa ni kimwe guma ahantu uri. We have your house surrounded. Inzu yawe yazengurutswe. Ngo nguki? If you move from your location, you'll be putting your child in danger. Wa mugore yora mukuvuye ahantu uri urashyira umwana wawe mu byago. Keep Mu your cyumba cyawe ntubuje. lights off, Kandi amatara ntuyacana, agiye gucana itara bireka. windows, and stay where you are. Utibeshye no kwegera idirishya ahubwo guma ahantu uri. We need you out of our way so we can safely locate the suspect. Ukeneye kuguma ahantu uri kugira ngo umuntu agutaye turebe uburyo twamufata. What do you mean? Ushaka kuvuga iki se? Ngo wanteye. And possibly two. Hari umugabo nako ni ibintu babiri. Oh my God. Mana nyagasani. Right to your house. Bari mu nzu yawe. Mana mukobwa wanjye. Mudamu yagize ubwoba. Mudamu uguma uri ntuwave. Agiye kumva. Her is to work with us. Wa mugore twe turi polisi, uburyo bwiza bwo kuba wacunga umutekano w'umwana wawe no kuba wakorana natwe utava mu cyumba. But we need your help. Can you Ntabwo dukeneye ubufasha bwawe. help us? Ese mama wadufasha? Yes. Yego. And I want you to lock the door and Ndashaka ufunga umuryango aho uri. don't hang up. Ikindi ntukupe, don't hang up. Ari naryo zina rya filime. What you can is secure the room. Nicyo wakora kugira icyumba cyawe nta muntu wakwinjiramo. Stay put. Amahuri. Do our job. Ureke dukora akazi kacu. They're safe. Umukobwa ahita umucungira umutekano. Mudamu yararasunika akabati nari garderobe. Agasunikira ku muryango. Buriya abazungu usanga amaserire y'abantu benshi atarimo mu iki? Nako mu nzu ujya batabamo amaserire. She's secure. Ati ubu ngubu tuvugira ngo umukobwa aratekanye. Nawe mu cyumba cyawe. Hear anything? Hari ikintu wumva? Tega amatwi. Urebe. Ntacyo numva. Ntacyo ndi kumva. There, it's right. Harya uri hejuru muri etaje n'uri urara? Yego. Everything's happening down in the basement. If you can't hear anything, that means you're safe. Ati ibintu byose biri kubera rero hasi, niba urara hejuru, niba ntacyo uri kumva bivuze ngo uri safe, ahantu hose haratekanye. Hold on. Baretse. Askara polisi bari hanze y'inyubako. Tangira kumva n'amajwi. Mudamu yumva. Hari ikintu numvishe. Hari ikintu numvishe. I can't hear anything. Nta kintu ndi kumva nako. Turimo turinjira mu nyubako yawe. Nimurasana. Mudamu yumva isasu. Kubera ubwoba byo afite akana kari mu kindi cyumba. Mudamu arwana no kuvana akabati. Afitemo n'umwana w'umukobwa. Atangira kuba bavuga ngo suspect wa kabiri maraza. Mrs. Cobain. Madam Cobain. Mrs. Cobain. Madam Cobain. Mudamu yagize ubwoba. One last thing to tell Hari you. ikintu kimwe nshaka kubwira cya nyuma. I'm sorry to inform you Kabari kubwira amakuru ngiye kuguha. that you've been pranked. Turagupurankiza we karashika. Ni abana b'insoresore. Bawe barakinira ku bantu amasaha ya nijoro. Bifata video kujya upload kuri YouTube. Bimore views. Mwana wumva ubwo barafite. Sakora umukobwa wanjye. Umwana wanjye atagira ikibazo. Bega byiza turatwitse. Seriously, people. Mwana ibintu byo dukora. Some likes. Ati mwebwe mu liking. Bitch, go viral. None iyi video yikarashika ibe viral. Yaba inta prank money 69. Bamwita prank money 69. Baraje uploading ya video kuri social media platforms zabo zose. YouTube hose. Dore ngo views zatangira kwisuka. Abana nagatwiko bano bana bararenze bana pranking abana amasaha yose. Ati rwose dushaka ngo mushyire indi video. Batangira guyisharinga, batangira gushima. Ati mwe abasore mwe turaje tubatema indi video. Icyaragira icuma abasore nibyo bikorera bo barara bakinira ku mitwe y'abantu. Ibintu bitwa Mosley.
dore views zango zirimena tayari masaha make cyane ndakubwira cyane Canada Premier umva kuri bitandatu bya urarya show ku giti.net na biri ku cyumweru nucikwe musharinga iyi video ati no adore nditwa Brady Leo sore mugezi imisore sori abantu bamaze kuba abasitari mu mujyi ati n'abakundanuruka muri New York n'abakundanuruka Seattle amajya atandukanye barasaba iki ko twajya guplankinga undi muntu bo bamenye ushaka ko babonye namba yawe bakaguhamagara mu gicuku harimo n'undi twa Sam dore views uburyo zisuka basegora make cyane benekira bakinira ku bana b'abakobwa barenza ka postinga abakobwa bavuga amagambo y'amafuti ku ma video call buri munsi barakora iki bakora upload guhamagara umuntu atabizi bagatereta umwana w'umukobwa akajya akinyuraguramo don't hang up niryo zari rya filime nako game yabo yitwa Ntukupe gusa bwatinze mese aragira isunika masazi rihirika nigengo yabo urebe filime saza hakuno hari yazaga kumbe hari wazanye kamera urebe filime urugo rumwe who that rangije zakingura umuryango kumbe hari waje ku rugo rumwe azafite kamera gakinguye imiryango abona imiryango irafunze hakunino tayari kome mugezi dore w'abasore aba bibereyemo hana ama message abari menshi hana gahita bakari bari bukoreshe ya kwa uploading agafoto mugenzi and I can't sweep you off Angelano ifite na sheri tayari upload remember the taste of my love will your eyes still smile from your cheek Jenzi arabyo bayibuka afite hano girlfriend wiwe be loving you ongera reposting cyangwa ariko baza batabanye neza atse status cyashya ni yiki bagiye kwandika message mwanga mu ndana isiba ati peto neso wamamagara yo muyazi wana shire maza barashwanye barandika niyandike baza batabanye neza yeza nakaza ku chiwebu abantu bashakira inshuti akabona bajya baplaying mgenzi ko baba inshuti nawe akabigino waringa ariko twabanya ari umuntu uza kuri urugo rwabo after ga kamera akure filime sasa umbe arwaje ari munzu telefone irasona hello bamuhamagaye ntiyabyitaho hello umuntu amagana ntavuge mbana gukupa kiraho mugeze yaje mukanga harunaze urankanze wan hano n'umuswa Brady and you are a giant pussy akoresha ijambo rimwe ngo nawe ni inshangwe nini cyane you are giant pussy show me what you got walk baragera kano gahunda ufite reka uyu munsi dukora kandi gapranka mwana muri kigato man no a little privacy man uri mareba ujyoreka privacy yanjye nukanyije cyane shit dude nuko avuga nabi nawe you and Peyton are like done we na Peyton mwaratandukanye cyangwa apparently it's complicated muri kano kamwanya biri complicated ntabwo navuga ngo twaratandukanye cyangwa turi kumwe and she won't talk to me ariko nagari baramvugisha that is a fucking bummer bro man byo nakunnye bro yeah I'm listening this should be genius cyo nsabwa no kuba umuhanga your parents are out of town for the weekend ababyeyi banjye nago hari muri weekend baraza y'umujyi self and you are suddenly single no yara mujya ababyeyi baba dari reka inzu yanyu rero dukoremo amapranka not single man nago ndi single ariko ntabwo byakubuza kuba barya kantu the party going up in here yo mujya ushobora na girlfriend wawe nyine kugira dukora akaruga karori hano mugenzi tumira abandi bana history paper due Monday that's what's after nuza exam ya history
dukora ikirori ku cyumweru nijoro kuwa mbere uzagera ukora examen ntabirenze. You're spilling the Mana ntabwo ni muri mood nziza. Fine. Plan B. Ngabaza umupango ba. C now. Wawugize se plan C. What you call it? Just trust me. Reka tuze kumuntu wamagana nyizera sibyo? This one's a winner. None reka tubikore nk'aho ari game none haza kubaho n'utsinda. Oh yeah? Can't wait to hear it. Ntabwo nategereza. Stay in. Get wasted. Reka tugume muri game sibyo? Take the mobile. Fata byeri dutangire mu kanya kage prank. Maybe make some prank calls. Reka dukore prank calls duhamagara nto pranking. Honestly, dude, if I don't finish this paper, Man ntabwo nasoje examen zanjye mwana uri kumbuza no kwiga. man, Man nyuma y'ibizamini ubuzima buzakomeza bro. I'm a pussy Za mu cyumba cya mugenzi we. now, and Good Time Brady is here with the Kia. Oye ni Brady Ariano n'ufite umuti wacu. They're in the movie, all right, but I'm not. Man ntabwo ndi bukore prank calls kuri inshuro. Was Amazeballs, and when Prank Monkey gets here, you gonna shut the Reka no dukore prank ari mu byari n'amafaranga. None twashimikire rimwe. Monkey 69 in the house? Dude, Umva dufite prank 69 muri iyi nzu. Inviting people. Ariko ibintu baza kugenda neza. your parents are too busy banging each other. Umva ababyeyi bawe bari busy nta nubwo bahari bagiye muri weekend. Hey, thanks. Iri joro nije nawe. Do you think your mom blows your dad? Mwana ugitekereza ko mama wajya agira abana bari abakoresha imvugo zitari nziza. Ariko mugezi ni abashuti kuva na kera barakuranye muri quartier. Barakura ucakamera muri amasaha. Even show. Well, fuckers. Mwana uyu munsi tujya gukora prank money. Inviting him. Ari kuri inshu turaza gutwika. Prank calls, right? That shit is absolutely not happening. Mwana uyu munsi kuri uyu munsi ntabwo turi gukora amaprank nakumana nawe muri mood neza. What's that guy's name across the street? The one whose dog craps on your lawn all the time. Reka dukora akanya basi pranking umuntu uri hakurya y'umuhanda. Oh, dude, not. Ariko namagara abaturanyi babo bakabazonga. What is it? Besides, you need a reaction shot. You want to see him freak out, right? Umva reka manza nzonga buriya muntu duturanye nabirenze ni igisaza. It's Larry, but please. Umva ni Larry. Ceceka. Pizza, Peyton speaking. How can I help you? Uri Peyton. Yitabye telefone yawe sheri wiwe. I wish you can help me, honey. Amaze wamfasha. Sir, but Asshole, what I'm Mount willing Janelle's, to do man. pretty Hang much up. starts Aswa tuzemani. Baba kuri mpano mukobwa koraho. Need one large pepperoni. Umva dukeneye nuza pizza One. ya pepperoni. 5. Murayizana kuri Ashton Lane 1357. Larry. Izina ni Larry. Baraje bahamagara nimero y'umuturanyi bahamagara kuri nuza ya pizza ngo badeliveringire pizza. Yeah, 45 minutes. Iminota 46 tubazaniye pizza nimugira ikibazo. Actually, I'm calling ID block. Well, you have to order Asaba ni question call ID. something from right across the street. She's gonna Ese nabona ko turimo turapranking umuntu hirya y'umuhanda duje pizza mu izina rye. until proven guilty. Biramureba bwana. Guilty. Bazane Then pizza just arayishyura. do. Abasore n'abahanga rukuru hakiye nimero y'umuntu akaba yaguhamagara ukabona wahamagara n'umuntu uzi kandi ari undi muntu. Batumye pizza mu izina ry'umuturanyi wabo uba hirya y'umuhanda. Barabaza nimero iyi ni umusagenti ntabwo twayihamagara. Was your wife from? Uyu yitwa Brenda. That was so much fun. Ati byiza. Baragiye batajya gupranka abantu batandukanye. Bahamagara n'abasirikare bakirira ku bantu. Nakiri bakora mugeze n'insorosore nta kazi bafite. Obviously, you're in shock. Baraza mu rugo bakirirwa bahamagara abantu bagiye batandukanye babakirira ku bwonko. Mu kanya bahamagaye mu izina ry'umuturanyi wabo bodaringa pizza biragera mu minota 45. Dick cancer, in fact. You do have a lot. Umva bahamagara abaganga bakabeshya urwaye kanseri kandi ntabwo mfite asiranse mwamfasha iki hano no kuza bagahemba nimero gusa bagapfa kubanya ati nimero baraye kurinde bagahamagara biso umuntu Tomorrow we're gonna have a see. amafaranga yawe uzayabona ejo nugira ikibazo. It's a sure as shit, baby. Umva umukobwa we namuteye inda kandi aratwite hano no guhamagara umuntu w'umubyeyi bakamukinira ku bwonko. Nateye umukobwa wawe inda gusa ndacyari imanzi. Liar, Thornton! I knew he'd be big. Bavandi mwaratemwe mugume online turacyabaha pranka bro. My door. She's here! From Barimo kupera umuntu ku muryango wanjye. Guhamagara umuntu bakamuhuza n'undi na gahunda bafitanye. Abana nibyo bikorera gukinira ku mitwe y'abantu. Are you having fun? Ase muri kwishimisha. Sasa bari barimo barahamagara hari ndo wavugiyemo. Ese ngo are you having fun? Having fun? Ese namwe muri kwishimisha. Urebe baraseka. A little bit, yeah. How about you? Ya turimo turineza ese meze biti. Not yet. Ntago ndaba kwishimisha. But I have a feeling that's Ariko about afite ibyiyumviro ko ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka. Hari undi wamagariyemo arabwira ati afite ibyiyumviro ntago ndaba kugeza mu gihe cyo kwishimisha ariko ndimo ndabona ko ibihe bishobora kuba bigiye guhinduka. What you got? Big plans tonight? None se uyu mugoroba ufitiye gahunda muri iri joro? It's all one big joke to you, isn't it? These Ati mushobora kuba mumva nka joke cyangwa imikino turimo. phone calls you make. Izo telefoni muhora muhamagara. You must feel so powerful. You must feel so powerful. Mushobora kuba mwumva muri abantu barenze. Sitting there on your couch, Mukaba mwicaye muri iyo ntebe yanyu.
laughing at the embarrassment and pain you cause. kubera ukuntu mubabaza abantu mubatesha umutwe mubatesha umwanya mukaba mwumva ko muri abantu barenze. Yeah, it's pretty funny, yeah. Biranejeje cyane. Maybe it's time for someone like me to come over there and wipe that smug grin off your face. Ati nateka aricyo gihe umuntu nkanjye nze nanjye mbahanagureho ibyo bitwenge ku maso yanyu mumenye ko ibyo mukora bibangamira abandi kandi muzonga abantu. Okay, well, how about when you get here, you suck my dick? None se wageze hano ubundi ukabanza ukonga akabane yanjye urumva bano bakoresha imvugo zitari nziza aramukupa. Nene twinjirira ra. Guess some people really don't like getting pranked. Bando abantu benshi badakunda na prankinga. Dude, pizza time, come on. Mwana pizza yazizanye. Why? Haya nimero urayibonye oya. Kabande ukuntu bazonga umuturanyi. Arobo dare ngiye pizza. Hello. Hello. There, neighbor. This is Brad Gunderson from over on Elm Street. Omani Brad Gunderson. Bakorere mu street. So I care why. Nari byo birandeba. A bit of mischief in our happy hood lately, you know. Atero no bigiye kwari byiza cyane. To be Daho uri kumwe abantu bagiye kuzonga. Ariko hari umuntu kuzaniye pizza. They knock on the door and see if I Atara kumanga mukanya gato cyane. rob the place. Ariko nuva mu nzu bashaka kuba bakwiba. And my front porch right now. Ndabona umuntu apizza nyereye ku muryango. Order one. Mukome online mukomeze mure kuntu tujye kuprankinga igisaza. That's a pickle for sure. Bane none ni byanyabyo. Stay calm. Kumbe dore wa pizza hakurya. Ewana adelivaringa pizza. Care ass. Ariko bane kubwira nyirizo ngo nasohoke. Bashaka ko yasohoka ajya gufata pizza bakamwiba. Is that Mosley? What? Mwana sikari mugenzi wacu Mosley. Ni mu friend wabo bazanye pizza. What's the matter? Ngaro biragenda bitera. Baje kutwiba cyangwa muza kutwiba kumwe n'umusaza. Bire byana na discipline. Yaragiye bikinira ku musaza uri hakurya. Mushaka kwenye munzaniye pizza wacana we. Subiza iyo pizza. Kumbe mugenzi wabo Mosley. Kureba neza abona bagenzi bakizo ka kamera ni mushuti. Bane baza tubonye. Araza arakubanga. Mwabimara ngo tangwa kandi mutumije pizza kugira ngo yarize uri musaza. Barakingura. It's not funny, Brady. The guy had a Brady ntabwo bisekeje. fucking bat. Usukuza zarafite bati yaragiye kumena umutwe. I was about to knock his old ass out. Yo, Narabona nakomanga. give me ass, then go knock nobody out. Don't Erega mani nta muntu wakabaye komangira. trust me, man. I'm serious. Ahubwo nungerageze What mani. are you gonna do? Bamushuti. That? You're lucky I'm working. Oh, he's Mani ndumunyamagwe ndimo ndakwereka ko mani nimugakine mu kazi k'umuntu sibyo? Pay for these, so great. Mani umujye kunoza manager angize pizza na konsomye. Alright, cool. Babasiye dusigira kugira ngo bakwishyuze nta muntu wayihaye barayakira. How's Peyton tonight? Ubundi se Peyton ameze atiri joro. Oh, come on, man. Don't ask me. Mani ukamaze Peyton bro. I want to know if she's doing alright. Ariko nizereka ameze neza. Ni girlfriend we. Ariko ntabwo ameranye neza muri iyi minsi. She seems fine. Asa nkaho ameze neza. Ariko turi busy cyane mu kazi tuzasubira. Mosley mugenzi akora kuri kampani imwe ka Peyton gakundana na Brady. Bakingaho kumbe hafa. Harubacungira hafa. Twabonye filime itangira umuntu uzaparika imodoka. Alright, but what's going on with you and Peyton? Yeah, Mwana ndimo ndihangayikishwa n'ibiri kuri Peyton shiri wanjye. we'll figure it out. Tuzabimenya abana. And I know, like, Peyton is obviously, like, the hottest girl you're ever gonna be with. Ati mwana nakubeshye Peyton. Mwana mukobwa mwiza muzakundana mu buzima bwawe bwose. Like, ever. Mwana nakubeshye pe. This thing extra hard. Arakora cyane. and you're still a dick. Mwana aracyari umuswa. Simplify, bitch! Abanye jambo dukora gukiraho. Baretse gato. Greens? Bakizori ya terme ya Marine. Ship out right after graduation. Ya nyuma ya graduation M50 gano kuzashya tattoo. Dude, have you seen my grades? Ntabwo abanye amanota yanjye se. Man, not in the bro. Only options are working with my dad Sibyo kama itamara nukorana na papa. far away from here as possible. Ariko binkunde najya kure ya papa. Ntabwo ushaka kudukorana. Man, your parents, they must have freaked. Bazabye bari kwana batunguye. I'm going off in the Mannion house. Ewana umba umunzu iwacu bazinga bakiriye igisasu. Bose byabatunguye. And honestly, it's Ntabwo urabwira se. gonna break my mom's heart. Ntabwo nabaza umutima mama wanjye. Ntabwo namukora surprise. I really think this will be good for me. Ariko ibintu bizabyiza kuri njyewe. Yatinda kamuje na ushaka yakura na papa we. Out to them. You know? Urazi mwana ntacyo ariko. Man. Bega byiza. Well, you know I'm always gonna be here, right? Ariko teka ryose nzabira uruhande rwawe mwana. Tuzakenera nzaba nk'inshuti yawe magara. Brothers for life. N'abavandimwe. Ntabwo nari inshuti ariko arakuranye mugize nk'abavandimwe. Bakiraho telefone irasona. Reka nyitabe. Baritaba. Hello? Hello? You're the one I was speaking to before. Arya siwe narimo navugisha mbere. Ari kuri telefone kandi baravuga tuje. I'm sorry, I have no idea what you're talking about. Mwana senje uri kuvuga. He told me to suck his dick. Arya siwe hamwe uzagire kabanda yawe. Baraseka. Actually, that was me. Awe yari jewe. Got your lips all prime, buddy? Ndizera kiminwa yawe isinza karabero.
Where does that vile hate you spew come from? muri You have mommy issues. Daddy issues. Maybe I should speak to them and find out. Yo, ask you curious why I'm calling? Why I've chosen you? Why I have chosen you? Your night is about to get very exciting. So I suggest you pay attention and no matter what, don't hang up. Don't hang up. Now you're just making me do it. Let's just watch a movie. Reka turebere filime. Undarangije? Bataga telefone. Telefone yarakomeje hamagara missed call ya mbere. Bajya kuri filime. Mugabo arongera hamagara missed call ya kabiri. Abyita missed call suza mu bivana ariko ni missed call eshatu. Barahamagara koko abana bajya kuri filime. Sankara mazi iminsi ari kuri mizigo. Abana benjoyinga movie. Amasaha ari hirika, amasaha ari 10. Umugabo nawe yacika intege arakomeza arahamagara. Bageze aho arayifata. So we've been trying to watch a movie, but this ass humor has been calling non-stop for... Tiny Dick, give it up already! That was very rude of you to hang up on me. How did you even get this number? You should know. I have a lot more than your phone number. Dude, just give it up already. We're done with you. Actually, we're just getting started. Actually, we are just getting started. Brady. Azina mazina yabo. What did you say? Brady Mannion. Witwa Brady Mannion, sibyo? That's you, right? Ni wowe. You live at... Utuye 437 Oak uba ku mwana magana 437 Street. Kuri Oak Street. Love the American flag. Mukunda idarapo ngundi idarapo riri imbere y'iwanyu ya Amerika imbere y'umuryango. But right now you're at Sam Fuller's house. Ariko muri akamwanya uri mu rugo rw'umushuti wawe witwa Sam Fuller. 1358 Ashton. Utuye ku mwana 1558 Ashton Lane. Aho no mushuti wawe atuye ni huri. Naguri iwanyu. Uwabahamagaye arabazi neza. Sam Mannion iwabo bafite idarapo rya Amerika hanze y'umuryango. Bikangamo ubahamagaye arabazi. Arikos. Honestly, sir. Oh, no, sir, how is it? Hey, no, mutajya kuinda ndakubaho nyuma yuko mumenya ko nambazi neza. Bwambere mwahitaga kabanda ntoya. Uminutse excuse me sir. Minutse sir. Did you say sir to the others you called tonight, like your neighbor Larry? Nibukuru mwamagaye mushiki wanyu Larry, uriya musaza w'umuturanyi mumuzonga, mumutumiriza pizza tatumije. Gahunda zabara nazizi. Who the hell are you? Ubundi uri cyandi. You'll find out soon enough. Vuba ngamuraza kumenya ni mutuze. Ntabirenze. When we're face to face. Cyane niduhura amaso ku maso muraza kumenya. Muraza kumenya duhura amaso ku maso. You can call me Mr. Lee. Ariko byakanya gatoya muja kwa mwita Mr. Lee. Ure filimi. Why do you even care who we called, like what we said? Ariko zumuri kuki bikureba icyo twamagaye nibyo twavuganye nabo. Don't you want the attention? Ese na wamushaka attention y'abantu. Your little videos on posting video bwanyu online, sipyo mukunda si. How clever you are. Kujya mwereka isi cyose ko muri abana b'abanyabwenge mwize cyane. Well, tonight I'm going to give you all the attention you deserve. Ariko none iri joro ngiye gutuma isi yose ba attention mwashakaga, mwashaka gutwika. Ngiye kubatwikira. Arakupa. Bakira wari wakomanze. Ure filime.
mwajyaga mutwika mushaka isi yose yabamenye ariko uyu munsi ngiye kuba attention baraje babamenye bireze ko mwajyaga mbishaka bakira urakomanze akomanga cyane uyafata bati hey! Gahunda zose bajyaga bajyamo mugabo yaranazize mwana ukubita umuntu utababari urumva agera imbere urebe itegure nde kwawe tukubita bagize gutya. What the hell? Binesha reka ka Python. Are you guys drunk? Amwasinze cyangwa. Wanna join? Twamwemo gace. Honest, deliver this pizza, not hear from you guys. Ndabara mwadelivarinze pizza sinjo mushaka. Ure filme. Umukobwa bazana indi pizza batatumije. Ngo bayisabye. The Python. So, did you guys cook up this plan with Mosley to get Mosley cyangwa? me over here? Kujya mutume nzana. Uravuga ibiki? He texted saying he was sick right after you left here. Which means I'm stuck on deliveries, and then... I didn't order this pizza. I do that to you. You already did it once tonight. Hang on. Can we maybe talk? No, not now. Just in private. What a dick move. Wow, mbega. Barashkanye ni Python. Basi nabwo iminota 5 sibyo? Ngwino tuvugane. It's not my fault. Brady cranked this guy. So you have no responsibility here. Sasa mukobwa ikintu bapfuye na Sakasamu no guprankinga abantu. Well, I mean, yeah, but... Urumva icyo mvuga? Kumbe rugenzi rwabo rukunda gufata amashusho. Kiza ko nibyo arimo na girlfriend yo gitanye fata video. Kumva kansubire mu kazi. We're not finished. Ako nakuturanza kuvugana wamaye akanya. Sam. Why are you in such a hurry? Kuki uri muri huta? I can't do this right now. Ntago twabikomeza nona. Sorry. Kandi mbabarire. I shouldn't have come up here. Please. Ntago nakabaye naje hano. Waretse kuvuga amagambo. Basi makanya. Please do not say that. Ntukavuga ayo magambo sibyo? Muhereza urubizu. Telefone irasona. Iki kiza hakuno. We'll talk. Saa turaza kuvugana. Mosley really did screw me by walking on this. Mana Mosley ashobora kuba yamenye ko natinze kugaruka akaba arimo aramagara kandi ari kazi wenyine. Bwatinze. Barega ashwanye na girlfriend we. What now, dickhead? Classy. Yeah? Turi kumwe rero nawe. Should that ordered the anchovy pizza and made you drive all the way out here. Izo pizza uzanye nazo tumyo genda urakaye se. What, dickface? Wait, don't leave yet. Come on. Waretse kugenda wana. Dickface. You guys are busy. Ndabana muri busy nk'ibisanzwe. Mumwe muri iyo mikino yanyu nk'abana aho gushaka amafaranga muri ku telefoni. It was a lovely Miss Peyton, was it? Ariko nizere ko ari umukobwa mwiza yitwa Peyton. Maniga na Norizi. See why you like her. What did you atimaze kubona impamvu mukunda? Avuze ngo ikira? Seems a little upset though. Mano sanga atangiye kurakara. Trouble in paradise. Sanga muri murazana ibibazo muri paradiso. Trouble in paradise. Sam. Look, I don't know the hell you are, but this has gone on long enough, right? You need to... Sinzi uwo ariko ibintu muri murarengera birakabije. Stop this. Ukeneye kurekera imikino urimo. Right now. Kandi nona. That's not an option. Yes, it is. Biteye ubwoba. Alright, we're done with your bullshit. Turambiwe uyu mwana yo kudomagara tubwira nonsense. You know, I'm hanging up for good. Go ahead. Abo kangupe ngaho kupa. If you do. Ariko nungupa nuramukungupche. Prepared to reap the consequences. Nawe witegurire guhura n'ingaruka zo kungupa. Urangupa ingaruka uzirengere. Naramukupa. Urema niga. Azi yuko umwe muri bakundana na Peyton Sam. Ariko batamenanye neza. Maniga azina amabanga yabo. Abo bakiri naravuga ati ngiye gutuma mu viral. He's probably just some 400-pound nerd with too much computer. Maniga bari bibere yakuno. Kumbi nyuma yabo uko bari kuri televiziyo. Rebe filime. His basement at the thought of us being scared. Forget him. Aba se biki filime turi kureba cyo munogena muri basement. Peyton. Ase mwana we na shire Peyton mufite nce kibazo. Still not talking. Nago turi kuvugana neza. So
No details. ntago ajya kubwira umwapfe se. What's bugging her? Nothing? Ntago yoza umuciri batanga ikindi. Nope, she said we'll talk later. Aramwe turaza kuvugana mu nyuma nabindi. Okay. Yo ne byanyu sinabyivangamo. Bagira telefone ya vibura. Shit. Masaha y'ijoro. Bari kuri filime. Banagagize gutya. Motherfucker. Mana ban. Come here. Sam ngurire hano. Agize gutya. You should better answer. Ati ubuta telefone ni sona. Don't test me. Ati bibaye byiza wakwitaba. Don't test me nimungerageze. How does he have your cell phone number? He has both Basi mwana telefone ya buri munsi kujya afite nimero yayo. their addresses. Address zacu Plus arazizi. he knew Payton was here. Yarazi n'ibya Payton. Maybe call Janelle to ask her. Wasanga ari general birimo. Bajyaga ari mugenzi wabo bakora na prank ushaka kubimo. Mwana binago bishenije. Now, think about it. Wasanga ari general man. What? Ikisi. Who would know that Payton's doing deliveries, has both Ese ninde uziko Payton agezana na delivery. our addresses, and loves Ninde uzi address zacu. making prank calls? Ninde ujumenya ko dukora ama prank y'inkundo. Mosley. Wani Mosley. Called in sick my ass. Asa ni cya Mosley kigutesha umutwe. house, Kubera ko yazanye episode twagitumye episode tutayishakaga. Dude, you're right. Baza ari Mosley nawe uri kudupranking. Good. Wani nongera vibura. No, I'm gonna send us a dick pic. Azanye pop shot. Kaka video ka view once. What the hell? Kaba kari ku masegonda. Mosley, guess again. Man, ndakeka atari Mosley ariko. How does he know what he said? Ariko se ndazi byo tuwavuze. Sure. Reka turebe iyo foto. Arongera ati not Mosley muri message ati ntabwo ari Mosley ahubwo ngongeye mutombozi yabarindi. Abaye pop shot irarangira. Irongera telefone irasubibura. Aba pop shot y'amasegonda 8. Is there a person in a chair? Yeah, it could be. It's kind. Wasanga rundi muntu. Ariko namasho asa ngari abantu bari inyuma y'ishashi batagaragara. Look like someone was tied up or something. Bana bisa ngari umuntu wambiriye inyuma y'ishashi. Really weird, dude. This is Bana definitely. bana ibintu bidasanzwe mwana. Uyu ntabwo yaba ari Mosley. Telefone irasona. Babona umuntu usa nkaho ahambiriye inyuma y'ishashi. Ariko batazi ngo nindi. Ariko ntabwo ari Mosley uko biri kose. Telefone isonye batangiye kugiramo ubwoba. Arangije. Right, Sam. This Yego Sam. is definitely beyond Mosley. Ati ibyo mwibwira byose ibintu birenze Mosley mugenzi wanyu. Ntago Mosley ari yakora izi plank. Ibyo avugira mu nzu umugabo arimo aranabyumva. Bakira telefone yongera sona. Isonye. Maniga yikangamo. Nikese. Uyaje kureba. Ababyeyi banje. Kumba umugabo yashimuse ababyeyi. Makananga. Aren't we still having fun? Ase ko mwishimishaga ku bantu mwatuje. Don't you like my surprise? I Ntago mukunda abasiripuriza ngo muyakorera abandi. went through a lot of trouble to make tonight's Mwana naciye mu bibazo byinshi. special for all of us. Ndashaka iri joro ribe special kuri mwebwe nanjye. Kwa musanzwe. Ndarara imbere y'Imana. Here, Bree. Iri imbere y'Imana agenda gace musore. Your parents to live, you will not hang up. Nimba ushaka ko ababyeyi bawe baguma ari bazima ntibibeshye kukupa telefoni wacanabo. You'll stay on the line Gume ku murongo. as I say. Arangije akupira icyo. What the fuck are you doing? Ukoze biki? Aravuze ngo nugupe. Batangira gusubiranamo. Ashaka ko ari mu nzu y'iwacu cyangwa y'iwanyu. Baze niyo ari basement imaze kuri iyi. Bahambiriye ku ntebe. Hamagara 911. Hamagara polisi umugabo atangira ahamagara. Yashimusa ababyeyi bakananga Brady. Bata telefoni. Hamagara 911. Hamagara polisi. Hamagara polisi. What? Yeah, we need your help right away. Mama polisi tujya gufata bwanyu. What's your emergency? Iki bihutisha. It's my parents. Please come Abana musaza washimusa ababyeyi banje. down, speak clearly, and don't Mutuze muvuge mutuje. He's gonna fucking kill them. Bashimusa ababyeyi banje bajya kubica. Brady rekera. again. Control your language or Muva mukontorera imvugo zanyu mukoresha imvugo nyandagazi mukoresha amagambo mazima none ku polisi tubafashe muvuge mutuje. Are you kidding me? Listen, just send the police car right away, alright? The guy Kazi mutoka ya polisi nona. is in the house. Umuntu ari mu nzu yacu. grab the suspect. No, baby, don't. Mwamubonye se muvuge uko nameze. You cover the house and Atangiye gusara abana. That's right, Bree. Brady ni byiza. Na nimero ya polisi nayo yakize ntabwo ari polisi. Ni jyewe Mr. Lee. Ubu ndi kumva noneho mutangiye kumva uko bimera.
gukinira ku mitwe y'abantu mu prankinga ne nimero ya polisi nayihakinze mu rwamagana polisi nyewe Mr. Lee nkitaba. I know everything about you. Ziburi kimwe kuri mwebwe. I know everything about you. Baranje bahamagara 91 kwindi telefoni. Itari yo munzu. Bahamagara polisi ku nimero. Not gonna be that easy. Fite ubwoba, it's not gonna be easy. Ntabwo biri uborohere. Na telefoni ndi bahamagaje yitaba Mr. Lee. Uwabateye yabateye. Just said next. Mbanu bikore. Just anywhere to use another phone. Mana birancaze nanjye. Wasanga ari ku baturanyi. Sara. Yohereza indi pop shot. Ati wibeshye usoke. Walk out of that door. Wibeshye usoke. And they both are gonna be dead. Bose nabapfu. Iso na nyoko ni buradi babwira. Hey! Akamanyu kumutsi kakuryohera imbuto no kakakuniga. Bishimaga bakinira ku bandi. Kumbe kureba gutya kuri computer, umusaza arimo aturebera kuri webcam. Arimo areba kuri kamera ya computer, laptop. Baryo no gukina ku mitwe y'abandi. Nabo birabagarutse. Reba filime sasa. Irason. Kumbe bibera mu nzu byose umugabo yabirebaga. What do you want? Abundo ashaka iki? Like manipulating people, don't you? Mukunda kumanipira abantu, sibyo? Playing God. Mwo mubakinisha nko mwigize Imana. Well, tonight, Rero iri joro giving you boys the ultimate power. iri joro ngiye kuba imbaraga zirenze. You get to decide who lives and who dies. Muraza guhitamo ninde ubaho cyangwa ninde upfa bitewe n'umukino turimo. Ariko ababyeyi ba Brady se na nyina ndabafite ngo baraza guhitamo ninde upfa ninde urokoka. Televiziyo iricana. Bakiraho kamera zo mu nzu. Kumbe ryo kuri televiziyo yabo ari aga kamera. Aranje bereka hano hari umuntu babambye. Bamanitse. Abana bakiniraga ku bantu ariko kuri nshuro aruje kubakiniraho. Mugabo ufite agapara. Oh my god. Banguka. Who is that? Kuya nindera? Nago bazi ngo ninde? Ariko ntibazi ninde nande umanitse. Bana igitambaro. Weshenzi. Prank Monkey 69. Atumwe unagora kanu kitwa Prank Monkey 69. Say goodbye to your audience for the last time. Musezere audience y'amafaranga mwajyaga mu izo video iri joro. Musezere bwa nyuma. Welcome back my people, aracyari umuhungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngaba nisanze muri Dopic Electronics aho kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafite amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewan ibintu muri Dopic Electronics n'uburyohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. None akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kuwayigura icyarimwe, hari promotion yo kwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga. Ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dopic Electronics. God bless. Hey! Nambike gifuka. Amunigisha ishashi. Yenzo bakora naga pranka. Ekera wa musenzi we. Babitangiye bazi kari burage. Bazi karaga twiko. Dore ngara munigisha ishashi. Amuheza umwuka. Aza kuri kamera. How many clicks do you think Prank Monkey will get for this video? Ese murachekira game yanyu iri bone muri posting ama video angahe muri rijuru. Ngajyaga mutwika ariko ibyo mutwika bigiye kubatwika. Hey! Abana bakiniye ku bantu kenshi. Buriya n'ujya ubona ibintu we bikunezeza. Yesterday. Hari akavideo ejo mwafashe buretse gato ari ibintu wowe wumva ko binejeje cyangwa bidafite icyo bitwaye. Ariko abandi ugasanga uri muri abangama. A warm up for tonight. Niyo mpamvu muganga ajya avuga ati mwabana mwe mujye menye imvugo mukoresha kuri social media. Mwitonda ryo wabangamira umuntu utabizi. Live main event. Muri iri joro tugiye gukora icyitwa warm live main event. Uyu munsi tura streaming abiri live.
arangije azana kamera imbere y'ababyeyi ba Brady ise na nyina, yabahambiririye ku ntebe. Bakinnye na famiye z'abandi, bakinnye ku mitwe y'abantu, bakajya batereta ubukobwa ku masite atandukanye, bakabubeka inkundo, bakabwaka ubu video bwambaye ubusa, bakazita hanze, bamaniga n'abijoro ryabo rirageze, umuriro uranabura mu nzu yabo. Ibintu bitajya bibaho muri United States America. Byari biki? Umuriro urabura, telefone irasona, bakiraho mufashe arabaho pop shot nk'aka view once, ariko yamaze kubona aje kavamo. Oh man, why? kubera iki wakora ibintu, kubera iki bani bagiye basimamva bikorera abandi, batangiye kwaza mistalling gutwa kudukora ibintu nk'ibi. Batayare bumva umuriro uzajyande kimwe, ni imirindi twumvishe ni iki? Icyo ni tugane kimekomeye n'iki gikomye. Abazanga wana bantu nakamanyu umutsima gusa. Hey! Bakiniye ku bandi. Bakiraho muryango urikingura. Senzi ari muri iyi nzu. Mostly see through the back door upstairs. Mostly ashakwaciye muryango nyuma ari hejuru. Televiziyo subiraho. That was definitely upstairs. Ariko urusaku n'umvira ruvuye hejuru tu. Ombedo. Wabyeyi ba Brady. Okay. Brady yaraje ajyano. I'll go. Brady kanje hejuru. Umano hasi. Sam fula zamuka hejuru. Ajye kureba. Umuriro urabura. Ntaharagera. Hey! Jana ubwe ngo mujye. Hey! Ibintu by'amapranka mwikoresha. Mujye mwitonda. Ibintu mwigira ngo mura pranking abantu. Hey! Irimira. Ibintu mujyaho ngurabona ngo ihene yishingwe ngo hivi na hivi. Tayari. Unakamanyu kimutima gusa. Hey, hari ibintu ujya ngo urimo pranking abantu ugasanga arabo bangamiye, ugasanga utiye abantu ama depression ibibazo n'ama stress, ngo urimo uratwiga ngo vayiro. Sawa ngaho vayiro. Aza mu cyumba cye ni Samfula. Ale munsi y'igitanda iri ne persone pa. Munsi y'igitanda nta muntu uriyo. Hakuno. Arurebera inzu hakurya. Haro twatangiye afite ikimodoka. I knew you'd be the one to stay, Brady. Not quite the Boy Scout that Sam is, are you? Ati mgose uko nabipanze uko biri kugenda Sam yagusizaho. That's what I'm counting on. Ati bicho nicyo numara cungana nacyo. Deal for you. Ahubwo umva nkubwire Brady ngufitiye deal. One that will let your parents and you escape tonight. Ati rwose yo deal ishaka kuba yatuma bamwe ababyeyi bawe ijoro acika urupfu akaba yabaho. Do you want to hear it? Ese yo deal ushaka kuyumva cyangwa? You'll need to give me something in return. Hoje ugomba kunsubiza ni kimwe pe. A life for a life. Ubuzima bumwe buratwarwa a life for a life. Ndica umwe wica undi. Cyangwa se ijisho rihorwa irindi. Maniga yaje hakuno agize gutya yumvishara umuntu ko wagendaga muri iyi nzu yagize kabutura ngagiye kumushaka. Yitonze urebe. Hey! Afunguye. The bitch
Uba Brady ni ikibafure cyari kirimo ibintu by'imirindi ntago ari umuntu ni ikibafure kugira hano nasanze Brady arimo ararira Brady aza yirukanka ku muryango inyuma aza mu gikari aje mu gikari arafungura afunguye haro baziritse akagozi mu ijosi haro baziritse akagozi mu ijosi ambere amaboko yarafashe ku rugi arwana no kumusirika umugozi utamuniga asubiza inyuma ambura akagozi Mosley mugeza wa Mosley mbazo yaruhambiriye mu nyubako ne bari banigishije shashi Mosley nimba takarenze sinzi Mosley mushuti uyu hari ibyo bamubwiye ajya hararira Mosley Ready Mosley achari muzima Ready mfasha Ready yaje yakonje nimba ari dira ubwoko cy'umugabo yamubwiye mvarmwe wipfa Uretse gato mvana mu kigozi kumbe kujya kwijosi bari bazi akagozi kari kinjiye mu ngoto batangiye prank bazi ko ngo nagatwiko nuko bavayiro umugabo bwagiye kubatwikirira ijoro muri avayiro birenze ko mwabaye vayiro muramenyekana birenze ati uyu munsi muragera kure video yanyu irashikota amasimbi Brady mwajyaga mutwikaza karebwa n'abantu ibihumbi bingahe ariko iri joro amamiliyoni si yose rabamenya amatara asubiraho nimba ari kuri Skizibure arongera azamura Skizibure funga umuryango barega yabuze imbaraga zivuga What? Close the fucking door! Fermez la porte! Allez, fermez la porte! Ouvrez n'ikingura. Fermez la porte. Hari narabushi umudomo. Umuryango. Fata maiti ya mushuti birabacanga dore cyo bitagucanga ikirwa. Buriya muje mukora bwa upuranka bwanyu kugira ngo akavideo karebwe ujya uvuga ngo ufitanye beef n'umuntu birangiriraho. Ariko nujya kuvuga ngo ufitanye beef n'umuntu ujye umuntu uvuga uzavuga ja umuntu urenze bakusange uratumye abantu bakwanga. Jya gupuranka umenye ikiciro cyawe umenye muri buterana amagambo umenye umuntu musubirikanye ko buriya ngabanganye imihumetso barakarabana. Upuranka inga ku muntu muri mu kiciro kimwe cy'ubudehe ujya gutugana n'umuntu muri puranka tugana n'umuntu nyine muri level imwe ushaka kujya nukitukisha umuntu ushaka ukomeye bakayaka ibyara byakiniye kubana ku uyu munsi bibakozeho. I can't stay here. Aho naguma hano mugabo bwatene musoke mu nzu. Aho naguma muri iyi nzu. Irason answer ntuyitabe gose nutitaba biragenda bite. Hello? Hey! Yewe. Put on speaker so Sira parere kuya numva. Can't. Ntabwo nashira. God damn it now. Sira parere. It's gone, okay? Yakubye. Yeah, he told you something. What was it? I'm gonna ko biri kose aricakubwiye yakubwiye ngo iki. He said it's time to decide who lives and who dies. Yarambwiye ngo hano igihe duhitemo ninde ubaho ninde upfa. The fuck does that mean? Ndaza kuvuga iki? Irason. Niba mitamo papa cyangwa mu bantu byo naramenye. Yamwe unahitamo ninde upfa ninde. You and me. Reka twirukange wowe nanjye. This is our chance. And amerwe yacu. And he's gonna kill your parents. Like Ariko chabye bawo. Said it's a choice. Ariko nkwavuze ngo namahitamo. Us Ni twebwe or them. cyangwa ababyeyi bacu cyangwa They would want us to save ourselves. baza shaka kutubwira ngo twitabare. Wouldn't your parents? Ari wese watabara ababyeyi bawe wowe ugapfa. Ababyeyi bamanega bari hakuno. I mean, there's gotta be a way out of this. What did that guy say? Reka tugerageze nashaka ko hari uburyo twakemura ikibazo. Nothing. Nta bundi buryo. Tell me the truth.
asa wambwiye kuri bari ikintu bizi avana yitara Here, we're gonna die too. netuguma hano natwe turapfa amahita mahari bakiraho televiziyo no hanze arimo arabareba. That's my house. Hariya ni iwacu. Whatever it is, it's bullshit. Just don't watch. Umva we niba ibyo reba out there waiting for. Umva uko biri kose ari iwacu. Shooting n'aka gakobwa kandi ka Peyton. Ya filime sasa. Oya. Ka Peyton bwije. Kajya kwamerera ukajya kumusura. Barapanza kuza kuganira. Ka Parisano baraturanye. Nawe ni ndabona. You son of a bitch! Barasenzu. Nyuma ka Peyton. Oya. Peyton tayari. Na warajya. To get out. Tuvano muvandi Sam tuvano. Somebody told you? Nibyo akubwiye cyangwa. Did you know he went after Peyton? Warubizwe agiye kuri Peyton cyangwa. Nibyo akubwiye kuri telefone. Did man, you knew. Ngira amusoza warubizwe agiye kuri Peyton. Expect you just to walk away from him? Ndeba bashaka ko duhunge. The only way you and I both make it out of this. Niyo nzira nyine kugira ngo nyine ko twaruka turi bazimu. No man, you're not leaving. Ntabwo wagera mwana. Lecherasi. No dude, we have. Mwana wisigara mwana muvandi. Listen to me. Batabari batajya guserera. Aba hari abavandimwe. Fuck you. Kiryaga pando. Oh we know. No. Ntabwo napfa kwera abantu. Uradira ngo wagera mwana. Batangira guserera. Batangira kurwana. Dore ngo barasubirana musasa. Dore ngo barasubiranamo. Brady ngo basoke. Sam ngo hoya. Sam nashako bavaro ngo bacike. Tayare. Mugezi yakubise umutwe ku giti. Manigararaba. Brady? Brady. Come on, wake up. Brady kanguka. Brady, wake up. Come on. Brady kanguka mwana. Brady. Akira aho kamera isubiraho. Televiziyo. Rebe. Akira aho. Tayari. Peyton. Sherry. Hey, can you hear me? Peyton uranyumva? It's gonna be alright, I promise you, I'm gonna. Baragusezeranya. Televiziyo tayari. Sherry. Manigara changanyirwa ni Samu. Please. What can I do to make you let it go? Basi mbwira niki nakora kugira ngo umukobwa umurekure. Arangije subizaho kamera. Abazana madiru nibo nshaka kumva. Tell me. Mbwira niki nakora. To save Peyton, you kugira ngo utabare Peyton. Give me something in return. Nanjye hari ikintu ugomba kumpa rero. You have to give me something in return. I'll let her go. Ndamureka agende. If you kill Brady. Ariko nibica Brady. Reba filime sasa. For a life. Nakubwira ngo ndataba a life for a life. Niyo katiyari. Ica Brady ndeke Peyton agende. Brady the same chance to save himself and his parents. Atuwa mutipera mahirwe hagati yiwe n'ababyeyi be atabaremo umwe. Yitabara cyangwa atabara ababyeyi be yabyanze. He tried to save you. Ariko yagerageje gutabara. You to leave. Yagusabye kugenda. Ariko uramuhagarika. If his choice would be different now. Urera amahitamo aratandukanye. Nago amahitamo akiri kwa ababyeyi ba Brady. Urahitamo wice Brady cyangwa Peyton apfe. The choice is yours, bro. Mahitamo na yawe. You can walk out the door and anytime you want, you'll be free. Atobi nato asohoka ukigendera uri free. But everyone else dies. Ariko abandi bose barapfa. Cyangwa se wice Brady Peyton abeho. Yourself or the people you love. Atamahitamo na yawe wowe ukire ube muzima cyangwa abantu ukunda bapfe. Amahitamo ari mu biganza byawe. Usohoke muri iyi nzu ugende cyangwa se wice Brady Peyton aguma ari muzima. Brady twamuhaye amahitamo acika akujyane wanze kumwumvira. Brady yaremeye kubura ababyeyi be kubera we nk'inshuti yagukunda cyane. Ahubwo ngo mucike wabyanze. Ubu rero urahitamo kwica Brady cyangwa Peyton apfe. Ha girlfriend ke biramucanga amanega za hakuno. Naza fata icyuma.
Nimbarishya agiye gutera Brady je ne connais pas. Uri umuntu utarica umuntu cyane. Hey. Ni nko ku muntu tarabaga inkoko. Umuntu utarica umuntu inkoko ni yayica. Rangije. Maniga atangira gwa rubuyanje. Mwanga munda. Yakoresha ikira. Maniga mwanga munda. Arangije. Akujya maniga aze gusohoka muri iyi nzu na Peyton apfe kambe muhambiriye hano ntacyo. Mbe muhambiriye ku rukuta. Na hari bucikire. Mwambika bwa upingu bwa plastike. Aramujisha neza. Nabundi apanga gusohoka. I'm sorry, but you can't leave. Manu mbabare gusana guhava hano. Right now! Simana mambo ya chinaziwe. Warunazi wa mambo. So, let me loose! So anetso wa mambo ya warunaziwe. Right here. Wanets. They're dead, alright? Peyton is dead. Mbabye ni ngwambura abye barapfa na Peyton anapfa. So this is what it takes to keep you here, then fine. Rero cyo bisaba nta kugumisha uri muzima. Kuko ni nakwica Peyton nagwa ari muri cyase nabye bawe. Utura tukire bazima. Uri amwacene nukumena maraso. Sawa. Just let me out of this. Bas mambura. We'll figure it out together. Deka dufatanye turebe cyozo twakemura. Risk you make Oya. for the door. Wenda bizo tusoka. What are you gonna do to save them? Azora akora ikigo batabare. Ndakora ibyo ngobakora. I'm up on his offer? Nago nakora ibyo ari baransa buriya mugabo. Yeah. Made me the same deal. Nanya ma yo deal. Your life for mine and Peyton's. Yamwe ntango ubuzima bwawe ko bwa Peyton. Fucking believe it? I don't know. None amwizera. Right now. Nacho ntango cyo kwizera. Doing all of this for a reason, man. Uko biri kose umuntu arimo arakora ibintu kubw'impamvu runaka. And we have to figure out what Dukeneye kumenya impamvu niyo arongera kupa umuriro. Impamvu muyimenya nk'abandi. Akupa umuriro. Dude, come on, let me out. Manu wamambuye mwana. It's okay. Kasa mukarabaza tuko biri kose umuntu arimo arakora ibintu kubw'impamvu runaka. Dukeneye kwa tukamenya iyo mpamvu niyo dukemure n'ikibazo. Bamwijima. No. Ahantu nkaha. Unakupa umuriro waba utangiye gutekereza akawukupura. Natuma utekereza neza. Arimo arabakinira ku bwonko. Uraba ukitekereza neza agahita akupa umuriro ugacanganyikirwa. Kira maniga atangiye kumva n'amajwi y'abantu baboroga. Televiziyo atangiye kwibuka Peyton, akibuka Mosley, akibuka maniga atangiye gucanganyikirwa. Maniga atangiye gucanganyikirwa. Umuriro wagiye. Mume muri inzu hari umuntu nta muntu mbonye. Inyuma hari uri mu nzu yabo. Bashyira akaririmbo kacurangira umwana. Akaririmbo bacuranga kera. Mockingbird. Papa's gonna buy you a diamond ring. Televiziyo iricana. Video tonight? Sure. I miss you, Daddy. Nagukumbura papa. Back home? Ntabwo nategereza igihe uzatahira. Time. Hari akavido k'umwana bashyizeho. Ibyo ntibikira. I got a friend request earlier. Hari request nawe n'inshuti yanjye. Aza kureba abantu bamusaba ku bucuti. Kumbe hari akavido k'umwana witwa Easy. Hari uwashyizeho profile picture y'akana kitwa Easy. Wari ugira ijambo uvuga. It's photos of us. Ibi ni hatari. Umuntu wamwatse wibuke yajyaga kuri website yanu abantu basabira inshuti cyangwa se ama dating site abantu bateretanira. Hari umukobwa witwa Easy bateretanaga. Ariko ngo muri nuza account yiwe harimo amafoto y'abantu batipi. Muri account ya Easy. Prank monkey Peyton. Mosley prank monkey Peyton. Man, some of these pictures from at least 6 Man, uyu muntu amaze amezi amafoto y'amezi 6 yose arafite hano muri account yiwe. Must be here. Bisa nkaho yaramaze umwaka dukurikirana. Kubera iki? Oh, there's a video here, it says. Man, hano hariho amavideo atandukanye. Hariho na video kuri computer. No, that's on my computer, Sam. Man, ibyo ni biki Sam? Don't watch that, okay? Mba Sam nubire mwana. Sam nubifungura. Look, I don't even know how the fuck you got it. Man, izo buryo abanya video zari mu mashini yanjye. Kumba ari video Brady yarafite mu mashini ye. Ngo yashyize upload na kuri account ya muntu witwa Easy. Arangije ashafungura video. Mugezi maniga bari amukoreye veriseri. Rwaza veriseri. Dore ngarashyiraho video. Hari abicundeba. Umbaze ko twamubwira ibyabaye. Why? Buretse. Kumbe Brady
yaraje abomorana n'akagakobwa ka Moses ka Peyton kakundanaga na Maniga baryamanye afata video umugabo yaragiye arayiba ayishyira kuri ya account kumbe dore inshuti ye magara yaryamanaga na ka girlfriend ke bagashwana akajyana ikindi bapfa. Brady, Oh, is this Brady? what one is the camera? What? Did you One is the camera? record us having sex? What the video turimo turicundeba? This is not fucking funny, Brady. Nagi ibintu bishimije ngo twakufata video turi kwicundeba. Kumbe video baricundeba bageze kuri ya dating site bateretaniraho. Maniga yarababaye umuntu yanze kwica ngo inshuti ye magara yahoraga amuryarya ngo girlfriend yawe ngo umushwana mutemura pfiki. We are turashwanye bararyamanye Maniga abaryamana afata video niyo mpamvu girlfriend we atashaka kumuvugisha. Kumbe cha Brady dore byari ngo ufite inshuti magara wizera. Reba filime akagorya kavanyo kamera ya mbere kome na ifite kamera ya kabiri iteka ryose magomba kuraburiza. Kumbe aryamanye na girlfriend wanjye dore murya zamuka byaba data umuntu urye. You fucking dick! Wa musenzi What was that, huh? Ibyo byari biki? You're supposed to be my best friend. What happened? Wagomba kumera inshuti magara. The brothers. Katumaze nk'abavandimwe mu buzima bwose. Man. What about her? Nawe uriya sheri wawe. Cheated on you. Nagarya gucinya inyuma girlfriend yawe nawe gucinya inyuma. Tayari ni ingumi. What was that, huh? Ibyo byari biki unaziwe. Gira. Babara mushota. Fuck you. Paruru umusenzi. Wa mukobwa araza akagenda atambaza nka roho barazoza kuturenganya ngo twaraporeje. Sasa hari ibintu nabwira kumva koko nibyo. Umukobwa niba yarananiwe kwifata namufashe ku ngufu. Yaguciye inyuma nagarya yaguciye inyuma. Kigabanya ubwenge buki. Mareka yaje hakuno biramucanga. Umuntu yizaraga inshuti magara. Barongera bacana amatara. I want to see Peyton right now. I want to see Peyton no. No, she's still alive. Don't worry, she's perfectly safe. Don't worry, she's perfectly safe. Ati nuhanga kumukobwa aratekanye. You will let me talk to her, you asshole. Kuvuga nawe warunazo. Really want her, then you'll do what I ask. Niba ushaka kubona Peyton rero urakora ibyo ngusaba. Come on, Sam. Tuza Sam. I can tell you want to. It must be very tempting. Nshaka kubona kubwira ibyo ushaka ariko ibyo ushaka biraza kugucumuza. Punish him to save her. Hamna iyo nshuti yawe kugira ngo utabare Peyton. As soon as you give Brady what he deserves. Wowe banze Brady ibyo ibimukwiye mubabaze. Peyton mune ari muzima. Ariko se bwo girlfriend wo guca inyuma we uramushaka hiki. You need to shut up. Wowe banze ufungura umunwa kwanza. This is what he wanted the whole time. Manu uyu musazi ibyo yifuza kuva na kare. To turn us against each other. Kugira ngo atume tugongana nyine dusubiranemo. What about Brady's parents? Now sabye ba Brady. If I do what you say, what happens to them? Ni ngori ibyo mbwiye biragenda bite kuri bo. Ndabona ibyo nshaka. Be their savior too. Ndashaka ari gushaka kuba n'umucunguzi wabo. Ore ibyo usabwa nta kindi. Maniga dore ngo kiramurenga. Dore Maniga ngo biramucanga. Dore Maniga ngo kiramurenga. Reba neza. Arebye gutya. Abona isaha iri inyuma. Arebye ku isaha reba amasaha. Aje kureba. Where are you right now, Mr. Lee? Mr. Lee. See you and Peyton on the screen right now. Now before I do anything. What is it? The video isn't live, man. The clock on the wall is almost 2 hours behind. Ni video arimo aratwereka yafashe kare. Wasanga nabyeyi baye banapfuye. Iriya saa yari sangahe? Saa 2 gutera iminota. Kandi hano bari saa 4. Kana ni nakanyabwenge. Telefone irongerera sona. Kana bivumbuye ni ka Sam. Telefone uko sona.
What did you do with my parents? Ababyeyi banjye bagakora ibiki? You're in no position to ask questions. Nta musaza ntabwo uri mu mwanya wo kubajyana ikibazo ubaza. Brady. Seems to me Sam's the one in control. Bisa nkaho njyewe na Sam arizo turi muri control. So, rero be Sam. Sam amahitamo ni ayawe. Amahirwe ya nyuma aya bebeni. Urahitamo gutabara ndi. Banigara inacho. Banayo hadi icyuma. Utagica. Bana utagica kivandi. Ahambura mushuti. Ndambe uyu mwanda. Arangije. Birahagije. Your little game to turn us against each other. Nimwe mukira uri mano kujya unteranya n'umuvandimwe wanjye. To hurt each other, it is not tubabazanye. Nago biri bubi. To do it. Nago ubikore. Turn the video back on in real time. Niba ushaka tugira imikino dukira shiraho video mu gihe cyanyacyo. I want to see Peyton and I want to see Brady's parents. Ndashaka kubona Peyton n'ababyeyi ba Brady nta kindi. None akandi. Boys Nyangane basore. Haven't been entirely honest with you. Mu byukuri ntabwo nigeze mbabera umunyakuri kuva na kare. In fact, mu byukuri you've been pranked. Twaba prankiza ngo mwajyaga mbikora abandi. You've been pranked. Arangije. Tiny Dick, give it up already. That was very rude of you to have. Yari ibi cyane ku nkupa. Kumbe byose bari barimo ni ibintu byari byapanzwe. Actually, we're just getting started. Mu byukuri ibintu ngo bigiye gutangira. Ababyeyi ba Brady babishe kera. Ababyeyi ba Brady bapfuye kera. Yaberekaga n'ama video. Brady Manions. 437 Oak Street. Bimwe ya byose ukuntu yabwiraga aho batuye. Yabivugaga ari imbere y'ingo zabo. Kwanuza kwa Brady ari darapaza rya leta ya Amerika. You say sir to the others you called tonight like. Arya wonyese nyakubahwa. Kandi ubu nari muranyita ngo abanda ntoya. The face. Bubanga muzayibona amaso ku maso. You can call me Mr. Lee. Ariko muri akamwanya mwamwita Mr. Lee. Arangije. Oya. Kumbe dore mugenzi wabo yashimuswe kare. Mosley. Bana bo barabaprankinze. Ariko ibirira verite. Hajya ni la verite ni verite. Brady yangane mana. Hey. Bakiniye kubana ariko birabagarutse. Baba nabiciye ababyeyi n'inshuti. Buriya n'ujya ujya gukora ibintu ujye bibaza ngo ndimo ndabikorera arabyakira te. Niyo mpamvu usanga rutazanga mu bintu by'amasiripurize, ibintu by'amapranka. Nyamara ari umutato mugira ukagenda ukamena amazi ku muntu. Uzamena amazi akonje ku muntu urwaye umutima upfe. Ribusha nigushyiriramo imiyaga. Aho nda ibintu mujya mukazana umutato ngo tujye gukora umuntu surprise. Uzakanga umuntu urwaye umutima bro. Babagira inama. Hey. Umumena y'ibizi bikonje ngo ni surprise. Uri muri pranking. Boro. Ibintu bizagukoraho boro. Kagafino gatoye umuboro gasuka umukuru. Ari maragenda Brady afata icyuma. Peyton's probably dead too. Peyton nawe yapfuye. Naga kiri muzima. I'll stay and cover your back. Nge nasigara no gucungira umumetso. Front. Jimbere. Far away from here as you can. Vano uko ushoboye wicikire. No, I'm not. Nabangare polisi. Nago nagusige mwana. Brothers for life, right? Brava nimwe by'ubuzima. Genda ushaka kubufasha ibintu byazambye n'ubundi. Maybe this is my one chance to make it right. Wenda nibwo buryo bwenye nakuneza cyangwa gukora ibintu mu buryo buzima. Get the fuck out of here. No. Vano mwana nago nagera mwana. Nago nagusige wenyine. Together. Turavano twembi. Right? Ndumva ababyeyi bawe bapfuye sibyo? Most likely so is Peyton, so the best way to get to this guy is to escape now. Nago twatuma rwose yakoresha Peyton kugira ngo abe yaducika. Baramugagenda zane polisi. Unatoya. Reka tubikore twembi. Bachiraho. Let's go. Okay, looks clear. Let's hurry. Asurika mugenzi wo hanze. Achingone Brady.
Brady, open up! Kandi wachunga umuryango mwana. Brady. Mwana ndarabirarangiye. Brady yabuze ababyeyi. Ari kumva nta n'ikizere cyo kubaho. Sigare muri iyi nzu niba umugabo arimo bahangane. Kasama kanazanza kajya guhamagara polisi wenda tayari. Damn it, Brady! Bakira abona imodoka ya Peyton iri hano hanze. Abona iri imodoka iri hafi ya Peyton. Reba filime sasa. Munsi ndani ni maniga nawe hakuno reba filime sasa. Bombe muri cyo kimodoka inyuma. Amashusho bakiraga yavaga hakuno. Amwe abonaga mu televiziyo. Ugira gutya. Manengana yande. Yangone ya baseball. Kugira gutya. Asamugeze ka Peyton. Mari Nyagasani. Bagambiriye hakuno. Mari Nyagasani. You're safe. Meze neza atekanye. Peyton ngangwino. Bombe maniga nawe yagize gutya aca kurundi ruhande. Bomuru meze neza. Agacu. Agacu ni bari ibiki? Ejaje neza. Agacu ati ngo agacu. Neza. Mosley. Anda. Kuribuka neza. Kumbe wa muntu bari bazwe yapfuye. Babeje kari Mosley. Nagwa ari Mosley. Ahubwo dore uwabakinnye prank. Rero bari yigize Mosley. Babanyeyo Peyton. Yakuba buba. Brady yakuriye marabire. Alright, you need to call the police. Omba uchichobwa ni hamagara polisi nona. Ugerageze wihishe. Ntugire umuntu wizera ngo sibyo. Sasheri turi kumwe. Gerageza hamagare polisi. Zagutsha mugenzi we yabira. Arihera. Brady yagiye. Azazenguruka inyubako. Kumvisha mugenzi we yabira. Kugira gutya. Ako bana. Kubura umutwe. Hey. Ayezano nawe.
cyakene bari bamirije Mosley bameza muzi ndani ndakubita umuntu bati Brady? Kiraho? Kimihumekere. Ready? Ready. 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 Bura. I miss you, Daddy. Nakumbura papa. Kiraho. Hey. Hey. Bari badwi. Peyton. Peyton yarasize hanze. Yomirwa ya Peyton. Peyton ay marabaroga. Maniga. Peyton kugera hano. Peyton. Imbari gichwa mukomye. Inyuma yawe. Tayari. Tayari. Ah. Baze maniga. Ariko yirwanaho. Kiga baragikoma. Ah. Maniga barambarana. Barambarana. Patrugabo. Ufite icyuma mu roje ariko. Barwanira icyuma. Tayari. Rangije. Gahara. Mugabo afite isura nayo yarakamutse. Ah. Imbare maski yambaye. Peyton meze neza. Meze neza nanjye. Tubura biratekanye birarangiye. Ntabwo yakongera kutubabaza. Kumbe! Oya! Kureba neza! Abona tatuwaje ya mugenzi we. Oya! Gukura mu maski. Mugenzi we niwe bari bambitse iki maski. Ne Brady yivuganye. Hey! Ndakubwiye filimi iraha. Umugabo yaje ahambira Brady amwambika cya maski amufunga umunwa. Brady azaga yegera mugenzi we undi akagira mugenzi ni haduyi dore ngaramutera icyuma ahantu habi mukameme. Ah. Yitonze. Brady mbabarire. Mba hejuru yabo. Ah. Muzehe Gahara. Muzehe Gahara. Don't understand why you're doing this to me. Ntabwo niyumvisha impamvu urimo dukorera ibi byose. I'm simply returning the favor. Atirimo ndabishyura ibyo mwankoreye. Back for the night you and your friends called. Ndimo ndabishyura ibyo wakoze ijoro mwahamagaye iwanjye. Hamagara Madame Cobain. Kumbu uyu musaza n'umugabo wa mugore bifilimi itangira bahamagaye bambeshya ko ari polisi bamuprankinga. Udamabwa tirashu ndimo ndumva. Atutimo turija mu nzu yiwawe. Ati ni monkey. Bahamagaye umudamu. Ati undi muntu turimo turajyaga ari marejiri wawe. Aje kwa yakwica mukobwa wawe. Akiniye ku mudamu. Uracyatwumva. Mrs. Cobain.
mudamu yavanye y'imbunda iryo joro bamuprankinga ngo yatewe mu nzu yiwe ngo ari mu mwicanyi ahamagara akana ka Izi yari mu nzu wenyine umugabo ngo yagiye hanze y'umujyi mudamu yumva ari igikomye mudamu aje mu cyumba cya kana asanga akana ni kari mu cyumba bari bambaye ngo arabicanyi binjiye mu nzu ye mudamu nibwo hari umuryango wakingutse ararasa dore ngo ariyicira umwana kubera za pranka z'amafuti bishe umwana w'umudamu nako umudamu baramuprankinze yirasira umwana. Nyabuna ibintu by'amapranka mujye mukina pranka n'abantu muzi cyangwa uko ari ibintu uzi ko bitagira ingaruka ku muntu. Umudamu yamaraze kurasa umwana kwiyakira byanze nawe arimena. Umugabo nawe aravuga ati aba prankinze umugore wanjye nzabakorera prank. Ntabwo twa tugamije kubabaza umuntu ari wese, ntabwo mwari mugamije kubabaza umuntu, ariko ibyo mwakoze byababaje benshi. Rangije umugabo nta kimwe witwica umwice arishyiramo, agomba gusobanukirwa, agomba kuba baramukura ababaye. Fasha imbunda twakananga agomba aje mbone bwo umwana aciyemo ubwo naburaga umwana nyine umugore wanjye. Sasu ryaravuze byambabwira ngo ibintu by'amapranka, ibintu ngo by'amasiripurize, ukaza nk'agatera ukaza nibizi bikonje ukamera ku muntu ngo na anniversaire, uzamena ibizi bikonje ku muntu urwaye umutima. Uriya mujye mwitondera ko ari amasiripurize inshuti zanyu. Umuntu ushobora kuba muri rusare katarabwiye ko arwara umutima, ugahura udukiriya n'ibizi bikonje bivuye muri firigo ngo happy birthday genda uka death day. Hey, mujye mwitonda mister. Abana bari baratwinga mu videos ba viral yo ba prankinze abantu bagashyira kuri internet, byarangiye umugabo abuze umugore n'umwana. Bwatinze hano video polisi yaje kuzibona, uburyo bari kodinze inde karimo karakubitwa. Ese nari ko baturi kodinze turimo turakora sex cyangwa hari wavugaga ni Peyton. Bwatinze bafashe maniga Sam yahwereye bamushyira imunda mu biganza. Mugabo yabati muzaca mu buribwe nk'ubwo naciyemo umunsi mbura umugore n'umwana wanjye. Yaraje batareka imirambo impande ye, harimo uwa Brady kavura karimo karajojoba, bamushyira n'icyuma mu ntoki n'ibikumwe babisanga ku mbunda no ku cyuma. Muka Peyton hakuno nimba ariko barashe je ne connais pas. Aya Peyton wanje abagabo bajya n'urukundo, umuntu aguciye inyuma urabibonye byose, nyuma yo kubona uracyari murarizwa n'urukundo. Ni hatari kweli. Ewe Mbari no amurije amagara polisi baje ba drop your weapon intwaro hasi, drop the fucking gun. The suspect wa mbere musanga icyuma n'imbunda, aho tumusanze yarasuye umukobwa umwe hanze.
hari ibintu ujyana muri polisi ukabura uko wakiregura ntago ari njye bagusanga incuma n'imbunda aho hari imirambo nyamabwira mujye mwitondera iby'amapuranka nta kindi itangazamakuru ritarikora no guhita batangira gutanga raporo nabo icyo mundi abanyamakuru bamye ibintu badahagaze ati yari afite imyaka 18 yamwije tureba isasu ngirido n'igishyushyi ati shabye ibintu ye nyuma yuko video yagaragaye mushite aryamanye na girlfriend we ni yaruhukiyaho abana bari baramenyekanye mukora amapuranka bakora n'amafilime ya rwose yo gukanga abantu n'agafilime cy'akaruka genze ne mucikuzi ku cyaro cyarwe samano hasta la vista right